Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun wa libasut taqwa wa samaratul ilmi wa zinatul hayau. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasulil karim wa nan mala zalika minasyahidin. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salama ya ular ramalange 10 ni pawan nina tuliku mak miru kampun atau daerah waju carame tarawih subuh ya. Maka tu ega parisangan ngilulung pahang ya. Payaro termasuk kutupur masing pejangat cara sudah tunangi cerita sebab panitia masjid itu ke masyarakat. Tapi angkai ye makutan wahai cak giri ka seding ya. Agan aku tenang. Kadang kemakutan aku di Pak Ustaz kadang magamu ya dah agan kada. Angka anak aku ya sidi 2 tahun yang kan nanti bilau dong mati masih jadi pernah mati lah tumaku kowe. Adahku. Ditu itu tata salah nak kada ide. Iya rupa anak kuro itana tuli wilau dong yang niwiring apa tiro ngapulir pong Allah Ta'ala asalamakan lalam malamku ternyata di panatarimi pong Allah Ta'ala pak dongatku les bate kumiluring medici wilau dong yang ini mati masija sari kamangi ya kutahku ya dampang ku pong Allah Ta'ala pari wadin dito na mita kuranaka iyo kumita itu ID mita tu kuranaka pak dia na memang adahku katupan lulungan lain-lain di. Tapi adahku kok gitu aku rangi ti makadami wasakir paring ngarang ini. Ada na ide tanah na wilau dong ngapiri malada mi je. Na dia nang kana dega pasinga kulalan seminggu. Kanang ke suro ta milau di pura. Ya anak tata suro kade tumah kemajaba wasya tu. Ya. Adahku kendo di pe makoko dan dia je bisang katoto makade ku katerungkong katoto makada angke kumaro jadi dia mematona nang kana malada ia mani robati wala sar milau dong kangi makade puang tala ni kasija taru-taru ta sare kom mangi dimi madici. Sini nama sabi kere engkato panitia masigi dah kadam. Iya Pak Ustaz iya. Mapa mulai iya tangwe. Tas cidi-cidi mani pacar ma dewasa pake anak-anak mani mamesang. Oh tu sih, kedai itana na tuli di pacar mandalang tuli makum. Ada kudeje na bende, deje ne dorang ipong Allah Ta'ala. Ya ro masiki tau mega waran tuli masiki. Maka upiti-piti aja tata lumpula pimero na tamar malah biasa Pak Ustaz lengkap ni ro. Jal ya ma andalangi mana je. Timah kumiwi tamala pedi soro mi ai anak isi mamas makaram lo kai ko anak mai ngak ko anak pangajari dah ku ai napa itu kapan ye mereka make gai lolongan ya sini nama sabing kadare di torena to mado saya cerita dan sebab wadi ala tanga dia sini nama sabing kadare payo korpa kan hampir rata-rata tu kro cara matarawe juro tacinampa subuh peni lanjutkan ya sini nama sabing justru kalau bicara ki masalah puasa, iya masa itu asih sumpungan nasibah puasa nomor sidi atarte nomor 2 alabong. Ya, pak itu puasa pak, di pak guru ki makiatur, ya, di pak guru ki macayateng, di pak guru ki malomo suruh. Ya, jadi itu puasa maka kan tertib. Ikon ada piwatun na insya tahu de tapak pisau ni aja na. Tertib. Dia nawat di rumah kadai. Muya Pak Eli piwan di subuh buka pimatu tahu tambah ibi dia nawat di makoro engke ketentuan nah. Yang kedua ya orang ni dirasakan biasanya at-tawan kadalah ya di
sinampak mo disuruh ki perang irusang badak kamario magaru kasih tahu pardi magaru magaru teri waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa neri pengerri watana sari komang aja malad dan rasaka pardi ipake mapins ya. Sini na masuk ke mana? Yang kedua ipake pajapuele makado yero pelik puasa angka pahan ukur makan jalan kadaga nak kedede ya kumelo kupahan ya sang itu ngalaci je jolo ale munapa mgalacci ta ya na tujaci ya narasen paringaran makanya kung Allah Subhanahu wa taala ilalan ya ayyuhalladzina amanu maka kanjak batina mo bita pati memang matappa no bi ya kudet dia nama tapat tahu jadi aja na tahir aku kataku bi mana kepianu dia nak kena puasa aja na tahiran pak tahu matappa memang biubi berarti mode na pa wialeh na tapi satu pa makado bata-batamu patai di panaratu tapan apa pengala taala na masruh mubi papahangi bi mubi dia na puasa pa magai dia panama kutiba alaikumusiyam perluangi pengala taala dia na culi-culeng berarti na mubi onro na maladata nananangi na tumadici pada toha wa perluan na puasa lori umma angkai riolomu sari komangi aga de pana makanja ni aga makanja pidik makanja ni la yu'minu adukum hatta yakuna hawa tabad lima jitta bihi de pajitu naya matun kaya ya kongka gaga makanja naya nadi na makanja tajam ya. Jadi pertama-tama kung Allah Ta'ala na paguru ki jolo macayateng ya tadi pahani rupa berumu di pahangan puasa aja jolo mondrekos sekular malangi nisah kung Allah Ta'ala makada maliwasang ko din na tumandre apa bungi ya aja jolo minung nisang ya demi bawa na tumandre ya maliwasang na tetu minung ya aja jolo musirap pelah kay bainay mukasoy na ito ay kan may tau buti kumilo malang maka ka ay mari ka puasa na matutay ya nesa pengala taala maka mupoji je makunriye iko makunren poji aron ta pakare de aja jolo musida pe ko se wonni pa ya nisa pengala taala maka angka surat ni yakatan ni maki kata sabi nu halala jadi ya ko pengala taala tu anu malanda matuju melo ukijo lo halala na tengi pi halala ya ko mancani ya tek ko halala de na tengi ko harang de na pak mage na irisen ha kado na pak guru ki pengalat makanya pak ya ko makanja puasa na tu tahu kemana ya ko makanja mana puasa na te muji ta ciri-ciri di manipulisi demi ga kata tata salah demi ga kata kata kalupa aga je mini jama ya robola ta muji de makanja ala cakna mage ne samana ta makara bola kuya tane bola kuya ya iya na kata na puasa we sari kemang to lima tenang idi pak banua we aga piman me malak dia kita berang ya sedang kak ga baini murid na pak guru yatta apalagi ku tane na baini ta inilah hikmah dari puasa ya ya ko macan isyateng ai maca tu kitu isuruh jadi aku nggak tahu dia na puji mak berjamaah ai dia panas saya tengit apa dia ini seng disuruh ya padahal ya kada minta yaumutul mar'u ala ma sa'a alaihi ya komedo ko kapisa-pisa matingan na tasi dia tahu itabawan ni maga batina tu ya maga jadi itu iwan ni kun ko kita matenge kada way manang kapa imam almarhum pada mi kumatinro pura memang ni pura makada ya komeko kapisa imatu amatingan nate itabawan bahkan ko Imam Ghazali makada ya komeko kapisa amatingan tasi dia tahu lomok ko tu datura mak berjama muting kemana ni kutu kanja amatingan nama tu wallahu alam ya ka salatu li zikri sempadangi paringerang nanya nama kanjamu paringeran nate na mati makanja matingan jadi makada kaya
Ya apa tu mak bicara mak kada mak kuam. Iya iya nah dia aja bisa bilang saya kan atau lepu ku yawan ingatku. Iya ko pasang padang ai makanya memang amat tinggal nah. Nah dia aja itu na pengala tala mak bicara dia tu nang kenapa kawang dia tu nang ka ina kada upasa dia iya nak kada makui. Sini masuk makanya pada nak wani cara makadahku. Magi ta matappa makada iya nak kenyawamu mati mana kuna dati betul. Makada tiri tai Pak Ustaz. Jadi mati sian udah kude yang kamu pa di lempu tanah ini. Kada dia makam lah kude pun Allah taala pudangi makada kullu nafsin saikatul maut. Agak kataningan iya na pun Allah taala podai agaga. De nang kana biri tulina buatan itu. Pasti jadi gampang pengajari sih, macam ni pengajari alien, pada tu jemaah masjid macam mana pengajari alien apa? Neseng makara, iya ku Allah Taala pada gaga, di nang kana curi-curi mak bicara. Pada ku nabita. Nah, ya kau desa ni sifat na nabita makau itah cindo lai di ni na misana itu. Ya kau nates makara bicara nabita ya atau bicara atau pandrita ya maka anjak memang ni. Ukiro iya nagaga ipake paratu itapahe. Iya ko dene nakwe bate pahing masalah na kami. Pada nak wasang ini kada. Ya tu anak maniwak bi macara mapai. Mengingi kamu bi andalan tu lima kumi wi tamara pri surum. Maka de igaga iya. Sini nama saben kare. Justru pasaumu malakun fi suratin insan. Kira nabita situngat-tungan naji tu puasa. Di namarigaga. Tumah kada malaikat dia tumah tahu. Dia minat di tumah kada malaikat nasaba ya malaikat itu akal mimam masa-masa di kana pasunnah. Ya puidi ya lengi akal ya lima toki na pasu. Makanya itarongan garis ilalan na kurange na piterang ipong Allah Ta'ala si ditahu astana tu kali nafsu tu ya kecuri. Apa iye na pasuewe melo ipaturu boleh ko akalnya. Ya. Sini nama saya mikir. Justru ya makarita maka depa iya nama kanja sampajan nate kurcina makanja mima itu mating aja nate kada mahkamah. Tapi itu aja ku tahu dia na sampajang na pamakadaki we. Dito na sampajayan kanja pamatingan na. Di minawat dito siya jajarnya makar kindro si kuji turun tu perisagan mahkota. Apa iya bita tu teh batin na tanga teh kumate iya nama ko mati dan makakanja matingan dia. Piku nila makanya amatingan na kode na sampajan na puli kopiro paring ranger. Puli kopiro na paralo po nga latala makanya aja lalo mo mati palawang. Iya sangi mati palawangan di na makanya paring ranger na tumati. Nya po tupahan na tawro na sangi mati palawang ada di mati palawangan yan mati say nakada no kome galungin na runto tawe. Oh iya iya. Di tanya siya di sinuk kurangi malak guruan yang. Lo mi ada na mati kendu mun rumate. Ya nama kanjak mau peringaran na mati. Makanjak yang matingan na. As-salatu li zikri iya sampajangi peringaran. Wa aqimus sholata li zikri tatongan sampajang sari kemengi pada mengerang. Ya kok kiaran patau sabu maka di pengala taala nigi kita mengerang ribet tu menyemena wingarak tu kama susah. Nah iya sampajange asaliwan jadi ko masusah ki ko melo mati ni ngarangi po Allah taala paja ni masusah. Makanya ilalan na kurangi na jamin itu po Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya komelo imate tau istiqomah ya telah istiqomah balsana tamana tes pasilang madicing si badi na madicing itu ya sang istiqomah ya itu tujuan ya komelo imate nautus ipong Allah Subhanahu wa taala malaikat rahmat ipong Allah taala dijigagan mawatak ku ya pilu ya nautus ipong Allah taala malaikat rahmat untuk raga-raga patuju ima teru tau melo mati makanya kami matingan nanti aku masih sampaja
Kita, weh pada mi kumatindroy. Memang ang katawa mati pada mi kumatindroy tapi dia makaja matingan. Tergantung. Nautusin po nga Allah Ta'ala malaikat rahmat. Yang mana na pa dia cinay. Na dia na pa dia to si puluh-puluh. Aga pa sa naba malaikat. Allah tahafu. Aja na mo mitaw. Berarti malaki si di kesimpulan maka ya rupi ko may mati te mitaw. Mitaw. Apa iya rupa sa pamulan po nga Allah Ta'ala na tahu istiqomah may mati. Tahu makanja. Jadi ya mur aja memitaw. Jadi kau nggak tahu tuh maka dia mitau mati. Mati pemutuk mite maka dito mitau. Salamatu mupi. Nah. Sini nama sabi kadere. Paja di mitau. Magai masih pulih pengalatan. Walata zanu masih sia nyawana teh. Ya masih tu nyawana teh kau mati. Apa pun Allah Ta'ala siapa maka dawa Allah Ta'ala dia na mungkin na pasamarata maka dawa Allah Ta'ala ku dia na masih nyawana teh kau mati. Ya kuak kalang ipake di meme jadi. Ya ku mati ni ngarang teh waran paranna kadawa melumu pak masana senangi waran parakku. Takut mahkoni melo nak mati. Allah ni ngararu matu nasibak baini ku mate. Malulumu pa. Lakekku. Niga na jerupake matu niga ni pa. Magi. Wala tazanu. Aja na masinyawan. Paja ni masinyawan terus pasapulih po nga Allah Ta'ala. Napalat tu malaikat. Wa basyiru. Cak diu-diuku. Jadi bukan jamnya betul matingan tapi isuri ki cak diu-diu. Rajin na tu ya sayang cak diu-diu ya. Kome mati napa isuru temerio. Tapi dia kagak mau takut pong Allah Ta'ala menurun magampang. Matanga ite mario na sebab tau me mati. Tapi napasangin pong Allah Ta'ala mario ko. Wa basyir. Gan kana lam yuhruju minat dunia hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta yara makadahu. Dia nalepu tasik dia tahu. Ribat tupurana ipura makada marioko ya kudena pura ipita pas sabarang iya wat dingin na mario. Jadi dia nak suruh bang ko Allah Ta'ala makada marioko iwiringi pas sabarang iya wat dingin na mario. Ipitanni onron na istirahat ukalam nubarsa. Ipitanni onron na ipasalo kepada masar ni parisatawe. Ipitanni suruga makada angkai matu onron mo kusuk. Mario memat tawe. Apa ipodangi inapai pitang. Jadi dia tu gak tahu mami mati. Mau kena cicat. Na leja oto digaga gabi na mati. Kuasa pengallah Ta'ala. Ipitak pajolo iya romelo na latus. Bil jannati wanar. Ya kumace ite palayolongan ni pengallah Ta'ala gau na puruwe. Dari pengallah Ta'ala. Kanjak tu kumemati. Pak tahu macam mata itu. Ikong kataw na pojau na pogok na puji-puji. Tikidupung irita. Susah-susah itu. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Surga pamasina po nga Allah Ta'ala. Napasadya nga kuhu. Di nawat di dinukutu. Terus saja. Makanya Pak mumpun na pinrangan mo po nga Allah Subhanahu wa Ta'ala sunga. Ipanan ni mataru ipanan. Yan ang kataw. Yan na pengajian tawe. Mujik di kanjak pada Allah cuma berjamaah. Atau pengajian pada rada-rada gitu dan. Dinu nasihat tu. Ia agama pengajami mapa. Dinu an-nafiya. Ia agama sirurame mapi madecing. Sari kumangi ipahangi sirurangi madecing. Tumaring kalinga-kalinga. Karo makipi. Dia na suku tapat na tasib dia tahu. Ya kuruntuk mi decing na imi ba melo po decing. Tapi makasih. Oh. Ya lurato pa palit tahu ma decing. Jadi itu agama Pak. Dia nawat di realita. Makanya ihwah masilo surang ilalanasan. Sini nama sabi kere terakhir ilalana tutong lino taye de tugaga tau de nang kanamanya.
Semua. Kanjak-kanjak na macaki mata. Yang kedua, ditutu gaga tau dan kani coba pulir pong Allah Ta'ala. Pura memang ni napasadi pong nabita. Dunia maklunatun. Ia tulino onron na mita icoba. Icoba ki na sabab apa penyamang. Syukur ki. Coba ki na sabab sarai ni nawa. Sa barak. Tanriman ngangkat niat. Nawera ko pong Allah Ta'ala. Dalle mega. Ya kutia ko na pandrasa-rasa rin mega syukur ko. Ya. Nareko pong Allah Ta'ala dalle de na mega. Ya kutia ko macipi. Sa baraka manibawa. Kanjak manang solusinya. Walaupun ia na perintangi pong Allah Ta'ala. Termasuk gok mawata-wata manang. Kecuali kutuliman kadinga kita pahangi. Natugang kang ilalan natita. Digaga pasyuran na pong Allah Ta'ala. Makanya asyukurukan nania sa barakang simata ya pitang ipangolo ipataleri arajasyuan na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah salamat ni manyamanyamang apa iya nyamanyamang idino pa para sadari mahkaman itu. Pura memang ni hatu pasabayano. Kaya pipa penyamakku pada masakar. Ya kong kata mulai bari makara ya makko memang itu dino. Akareso ni, ya me koruntu matun kaya mati ko jolo. Jadi tufatul mu'minil maut, ya roha dia pamulan na po ng Allah Ta'ala. Maladain na dyan siyang, na po memang ni nabita makada, kopi amatingan ngilomon. Ya kolino, makumito. Kumito. Ya kode tamatapa, tabu kami HP tamakado, mana ka manatawi dia nami menyamang eh. Kumana po ng Allah Ta'ala waktu namanya nawindurot itu ya susalin. Oh tapaipahan. Ya. Itulah dunia. Sila masabi ka dere. Inna man kaadapil masjidi. Situngat-tungan na to masigi bindingi kibolay po ng Allah Ta'ala. Yan na to masigi wala. Fakadazara Allahu haqqal mazuri ayyakarim zaira. Nanigi-nigi tau tuling ka kumasigi tamun na po ng Allah Ta'ala ito. Jadi tak berkalima sesuatu ni natamu ki pong Allah Ta'ala. Aga natabungi pong Allah Ta'ala. Tanya bepa, tanya inung-inungan, aga pe alap biran. Alap biran. Naya ko pong Allah Ta'ala, pakalap biki, digaga suwe-suwe mulai pakatuna ki, digaga. Di nampong inasang malaikat, makado, napakalap bi pong Allah Ta'ala. Meki mate, napahame man ni malakalmo, makada. Malak napakalap bi pong Allah Ta'ala. Napakalap bi itu kenapa napasaran nyawa tatubut. Uki mungkar nakir. Nesa memang mungkar nakir makada. Napakatamun na di pong Allah Ta'ala. Natulang ka kumulan pong Allah Ta'ala. Napakalap bi kisi. Uko pada masar. Ipasala ki ko si dia onrong. Ni parisamana tayo. Diga parisepa. Napakalap bi ki pong Allah Ta'ala. Lete ke ko si ratal mustaqim. Angkay malaka. Sabania ukur taja ni. Katoni Jibril palap bay panin namake. Napakalap bikit po ng Allah Ta'ala. Ya. Alhamdulillah. Nayalap birangi sapa. Siruntukin ni muki. Ya. Sudah kusan po ng Allah. Sino naman sabing kadere. Jadi yan ay arada si peringar ramaka para ipratukan ini sebab. Ede kigaga tatasala tatakalupa. Insyaallah. Jadi taliha ilahi gafara lahu fa in la astakfir makanya bita makanjak je tu kotoba aku melingawali pala mo pa perintah po ng Allah Ta'ala mode na lingawali pala mo kotoba toko na dampagato po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting icaurang ialiwi na sebab digaga pakulay ko ibandingkan iluulina po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.